Sketch huwa festival ġdid li ser ikun qed jinkludi drammi 20 minuta bil-Malti u l-Ingliż. Il-produzzjonijiet magħżula se jiġu preżentati 3 darbiet fuq 3 ijiem eċitanti f'diversi postijiet uniċi fih dan spazju kreattiv. B'kollox ser ikun hemm 6 drammi. Kif spjega wieħed mid-diretturi Vince Mikallef Pule. Hija okkażjoni tajjeb unika li toffri l-possibilità l dak li jkun irid jiġi hawnhekk ikun jista' jara dawn is-6 plays f'daqqa jew kellha jqasamhom anki fuq jumejn jew 3. Tagħna hija play bl-Ingliż li ħadd titratta t-trauma ħanejdu hekk illi tgħaddi persuna ta' orjentazzjoni sesswali differenti. Is-6 drammi huma kollha b'temi differenti u l-koll jesploraw kwistjonijiet kontemporani kif spjegat waħda mill-atturi Teresa Gauci. Dram tal-assurd, kull maħna qegħdin 3 atturi u għandna żeffien professjonali maħna wkoll li jitratta suġġetti li huma topic bħalissa qed nolqtu indirettament l-eutanasja, qed nolqtu indirettament is-suwiċidju, qed nolqtu indirettament li titlaq għal x'imkien aħjar imma ma tafx kif u tixtieq titlaq u ma titlaqx, tixtieq tibqgħu u l-ħsieb jitħawwat. Dik it-twista ta' umorizmu wkoll. Min se jiġi żgur li xi waħda jew 2 jew 3 jekk mhux kollha se jitolqothom żgur. Il-proġett huwa kummissjonat minn Spazju Kreattiv u jinvolvi bosta atturi, diretturi u kittieba rinomati. Fosthom l-attriċi Sara Camilleri, Brandon Terribile, Peter Gallia u Carl H. Cambry. Sketch qiegħda tittella fil-5, 6 u 7 ta' Ġunju fi Spazju Kreattiv.